Somebody on Insta asked if we had a fight yet. Charmander. Dobrodošli na video, jaz se vedno oglašam na začetku videa cela nepočesana, brez make-upa, še z mozoli, ampak ja, nočem zdaj čakati, da začnem ta vlog, ko bom normalno izgledala. Glih pijem kavo, ura je po 3:45 je, fraj dan imam, še vedno sem v Nemčiji, uživam danes, dolgo sem spala. Včeraj sem knjigo dokončala The Locked Door, ko sem vam zadnjič pokazala in zdaj ne vem, kaj bi svojim lifeom, pač kaj ne zdaj, pravim nekaj, da me žene. In sem si že novo kupila The Handmaid, od iste avtorice, bestseller knjiga. Bom šla zdaj v bano, pa se bom skopala, brala knjigo in ja, pol bo pa teh že Josh počasi doma, oziroma ne še, takoj čez 2 uri in gremo v trgovino kupiti par stvari, ker danes bom kuhala eno tako, kako bi rekla, tradicionalno nemško jed, ki jo ponavadi bolj za božič jejo, take rolade iz govedine, ki so filane, boste videli, tako da to se ful veseli. To so pa to plani za danes, tako deževno vreme je, tako da po moje danes nema kam šla, oziroma jaz mislila, da bom šla na sprehod, sam iskreno, se mi ne da v dežju. Grem se skopati, pa se pol slišimo, ko se bo kaj dogajalo. Ok, to vam hočem pokazati. Harry Potter adventni koledar sem dobila od Josha. Na skrivaj mi ga je naročil in je včeraj prišel in se ful veselim, pač Lego je, Harry Potter je, pa še adventni koledar, pač perfekt, tako da. Ko vam čakam, da bo december, da začnem odpirati in ja, ne vem, kako bom to doma nesla. We'll see. Josh ima tu prav neke te šampone za se speniti. In tega rdečega sem zdaj povohala in diši po božiču, tako da rdečega bom uporabila. Evo, milijon pene sem si naredila, knjiga je ready. Še zimsko svečko sem si prižgala, kavo imam tukaj. Tako da, enjoy! Jaz sem se odločila, da se malo zrihtam, čeprav nikamor ne grem, ampak tako, da se cool počutim, pa da se ne rihtam samo za neki, ne vem, ali za video ali pa za stream. Nisem si hodila oprati glave, ki si jo bom jutr. In sem si naredila kodre, malo spela, ohane, tako čist malo sem si dala korektorja na moje mozole, pa trpalnice po prvi sem si naredila, zdaj si bom pa še nohte spucala, pa mogoče na nov namazala in pol še malo knjigo brala. Josha še ni, tako da imamo še malo cajta. Gremo v shopping. Ok, videli smo nazaj z trgovine, tukaj imam zeleno, ne bom vse porabila logično, ampak jo bom narezala pa je dala v zmrzovalnik, ker ne bom porabila. Tu imamo meso, govedino, eno malo rdeče vino za omako, ne rabimo cel liter, pa ne pijemo vina. Mleko malo isto, ker ga ne toliko porabimo, pa ene kumare, to gre v te rolade. Pol imam tukaj korenček pa krompir, to bo Josh lupil, jaz bom pa se lotila tega, a ja, pa rdeča čebula seveda. Tako da dajmo začeti rezati. This onion is hurting me. Do something. Somebody on Insta asked if we had a fight yet. Us? Yeah. Did we? I don't know. I think we're like both not the type of person who would fight for no reason. Yeah. But like if something was like bothering me, like really, I would tell you. I wouldn't fight. Maybe I would tell you first, and then if you say you know, it was fine. I feel like we're still getting to know each other, and maybe like there's things that you don't know about me that bother me, or vice versa, and until I tell you, you can't know. You wanna fight? This bothers me. Deal with it. We're gonna cheer. Cheers, partner. Hey. I'm glad you like it. I know that I haven't been who I was.
supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my Uno Time, Harry Potter Edition, so neka posebna pravila, ampak ne bomo se jih čist držala, bomo klasično igrala. swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. Skuhala smo, pomila smo, sem še ta piskelje, so smo vsaka eno to pojedla, tako da bomo še za jutro imela. Tukaj so še sušilniki, nekje v pomivalcu, tako da, ja, malo še pobrišem. Drugač pa dobro je bilo, če še rekel, da je jutro uženi. Hecam se. Mislim, res je to rekel, sem se heca. Je tako fajn kuhat, ko on site, pa se mi nikamor ne bodi nekaj najboljšega, prav uživala sem. Zdaj pa bomo malo gledala serijo, Shameless gledamo zdaj skupaj. In ja, zdaj počasi spat. Tako da se vidimo jutri. Hello! Včeraj nisem nič snemala, ker sem imela zgodnji stream, pa pol sem spoznala od Josha mamo, tako da to smo dali čez, vse je bilo cool. Smo šli na tak sejm oziroma Luna Park, kako bi rekla. In smo nekaj pojedli, popili, malo šli okol, nisem nič snemala. Danes pa gremo na eno razstavo buč, v bistvu kot nek pumpkin patch. Ful je buč, pa največja buča je bila skoraj 1 tono ali koliko težka, tako da se veselim. Imajo tudi hrano pa pijačo z okusom pač bučkine, tako pumpkin spice ali pa kaj takega, tako da. Pa lepo vreme, jaz mislila, da v dan zdaj si bomo videli, no. Edina slaba stvar je, da grem pol ob 10:30 nazaj na bus in se ne veselim, pa ja, v glavnem, idemo še uživati ta zadnji dan, se bom pol s tem vremenevala.
vozila smo se 1 uro, pol ure smo pa parkir plac iskala, ker gužva. Spet se nekdo ženi. Gremo zdaj poiskat kavo, mogoče dobim pumpkin spice, bomo videli. Pa neki tak diši po cimetu pa jabkah, moramo najti karkoli to je. Kje pa že mal jesen. Bonsai. Nismo najdla še kakšne konkretne kave, mislim navadna ni pumpkin spice. To je pravlični vrt, ne vem točno kaj to pomeni, različne pravljice, stvari iz različnih pravljic. So take luknje vmes, da lahko grejo otroci skozi. Labirint. Who's that Pokemon? Charmander. Who's that Pokemon? Jessup. Wow. Oh yeah, this is so pretty. This peska. Wow. Ki imajo ful vrst buč. Doch, die steht da. Pa lahko jih tudi kupiš. Ja. To je nekaj z bučo, ne vem, ko nek kolač. To je pa tudi z bučami. Je pa slano, ko neka pita jajčna z bučami. Pa pivo. Sponge. Flintstones. We're matching flannels. Hier ist noch wieder eine lange Schlange. Meduze iz buč. Kako je to dobro izrezano. Evo smo kupila tri različna bučna semena, eno z cimetom, čilijem pa Chili, Ginger? ingver. Ja, ja. What is this? Cimet? It's not that strong. I thought it was going to be more. What is this? Chili? Oh, the Cinnamon is my favorite. yeah, same. Aftertaste is a bit. Kako lepo. Taka malo creepy šišica mi deluje. Tako je bilo fajn preživeti Halloween. Zlatolaska je spustila svoje lase. Tukaj je zlatolaska, vse je zlatolaska, ali je tukaj, ker se gre k njej. To je zaprta. Janko in Metka, hišica, pa peč zadi, ker jih je hotela zakuriti. Neki kruh, ko zgleda kot picika, ampak ni picika. Z čebulo, papriko, pa slanino. This is not paprika. This is What is this? pumpkin. Oh, pumpkin. Buča. Pumpkin, bacon, onion. Buča, čebula, pa
slanina. To je pa šampanc oziroma prosecco z bučami. To me je kar malo strah provati. Need to be more elegant. Ogen. To je tudi velika. This is second place. Big. Impressed. Evo, jaz sem prispela v Ljubljano, zdaj pa moramo ugotoviti, kako prijem domov, ker je ljubljanski maraton in je ful vse zaprto. Zdaj bom šla po moje sem čez cesto tukaj, zato da ne bo šel taksi naokoli, ker bom taksi preklicala. Evo, jaz sem razpakirala, pospravila, lase si upravila, se stuširala, sem make-up si še pol naredim, ker imam grozno kožo in ja, to bo pa še počakalo, pa cote berem. Zdaj pa me je glih mama klicala, da je prišla, tako da gremo iskat Mikice in mamo. Mama je gulaš zrom prinesla, tako da ne rabimo kuhat. Dober tek. Ja, je ljuba. Evo, kavč je raztegnjen, bomo nekaj pogledali, a ne? Pa zaspali zraven. Fajn, Mika, se imaš fajn. Dobar dan, evo z mamo gremo pogled na eno kmetijo, če imajo buček, imajo tako lepo nastavljene. Bomo videli, mislim, da je mogli biti odprti, gremo pa najem pohod po trgovino. Malo je toplo dan, samo sem hodila imeti tudi polover, če bom mogoče nam sliko ali pa kaj. Znamo stopite, pa bom slikal. Snemam za YouTube. A, pa to? Evo, a še snima tole? No, super, evo. The train just left this town while I'm slowly heading back to my apartment. I'm not asking for your thoughts. Mamo sem na sprehod pelala. Ni več kostanjev, mislim, tako malo jih je. Maži mimo. Out in the darkness. Nekaj je tako požuljena, odkar je nazaj prišla. Ekstra, ekstra. Si imela luksuze mene in mamo. Tvoji dve najljubši reči. Zjutraj jaz sem na kavču zaspala in se nisem niti v poslu premaknala in mama v posli spala. Oziroma obe smo na kavču zaspale, mama se pol premaknila in zjutraj Mika malo meni šla, malo mami in obe je budila. Ampak smo spale bolj dolgo in je bilo prav fajn. Zdaj se pa počasi spravljam za stream. Malo gledam YouTube, ker nisem zdaj kaj dosti gledala, ko sem bila v Nemčiji. Prvič sem tako sama, brez ljudi okoli sebe, po dobrem tednu. Razen Mikice imam. Razen. Najbolj pomembno punco imam. Ja. Žulika mala. Probam si delati make-up, sem se mi Mika v obraz žuli in pol čakam zdaj, da neha in da gre spat ali neki. Kdo je rekel, zakaj risa ne žulim več toliko, da se ne stiskam z risom? Noče se, mislim, če ima mamo, bo šel na mamo, ker itak mene ni sploh
dosti doma in včasih še pride na mene spat, ampak pač ne glih snemam takrat, da ga ne zmotim, da ne gre dol. Res fuleratek na vratu spi na mami, ampak ja, nima več toliko navajno oziroma na mamo gre vedno spat. Če gremo v sobo spat, tam ko je moja soba, se vedno zraven mene vleže, Mika pa ne. Ja, itak, da ga še vedno stiskam, sam ne silim v njega, če noče, tako da ja. Sploh, ko sem pol Miko dobila, nismo mogli skupaj spati in sem ni tako z Miko spala, ker ona več ni bila navajena doma, tako da. Evo, sem se spravila za stream in sem se odločila, da bom z voščenkami danes delala. Edine izkušnje, ki jih imam jaz z voščenkami, so iz šole, po moje iz osnovne, in nisem jih najbolj marala. Imam pa zdaj tukaj cel paket teh pastelov, oljnih pastelov, ki so podobni voščenkam, ampak so bolj kremni. Imam tudi navadne voščenke. In sicer pogledajte to sem dobila za rojsten dan enega gledalca in je ful, pač imaš flomastre, radirko, vse in iskreno nisem še sploh uporabila, tu imam še več flomastrov. Ne vem, kaj je razlika med temi pa temi. Tu so še barvice, ene vodenke, ravnilo, čok peč je tu spod, šilček, v glavnem. In ja, bom danes provala te pastele. Bomo videli, mogoče lahko tudi malo primerjam. Tu zadnji imam tako fajn jesensko oziroma Halloween zadnje, ki sem ga včeraj naštimala, nisem vam kazala, itak je isto kolani, razen ta balon. A ja, to je ta buča, ko sem si jo zbrala za tukaj, 2 je pa mama domov nesla, ko bomo za vikend oziroma ponedeljek rezali doma. To smo dobile gratis, drugače pa so buče dosti poceni bile, ta mislim, da bila 4 evre, tako da 15 evrov sem dala za 3 kar velike buče. Mogoče pa to malo zrežemo na YouTubeu. En dan. Ok, čas je za stream, kako vse je tako malo temačno zadaj, pa buče so, pa... Ja. Ok, ni mi šlo s pasteli na koncu, tako da sem pol za krilnimi začela slikati, tako da smo takega gostja naredili, ni najboljše, ampak ok, vredo je, vredo je. Ane Mika, ti si bila pa ekstra divja danca, ali si bila ekstra divja? Ja, že dolgo nisi imela divjih zumijev, si mogla nadoknaditi, reci. Ja, zdaj pa gremo počivati. Missing someone